ya mujammal tiba tala'al badru alaina biwasaniyatil wada wajib syukur alaina mada'a lillahi da. Keluarga besar bakal calon pangkat pangkat kesatuan sekaligus anu dipasibuh tingkatan kondisi waktu hormat mugi Allah muliakan pangarsa makaram kasubuhan dipali keluarga besar bakal calon pangganten pangkat anu sami hadir anu sami kusumber mugi hormat lang ieu teh ibadah teh suksanas neme dina ieu acara serentam di halapan Payun margi waktos walimah saurna jam 1 kita pantennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa diya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa ya ibadallah wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlaakum. أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
upami ngamutan kana kapriyogian daya sama ieu teh ngisi data tina raraga pamasrahan supados teh nyanggolong kana waktu ieu teh diungker durang mungkasna jatuh krami jam 1 pada di akadan atuh teh suri-suri panginten nyanggakeun silaturahim di antawis kula warga Alhamdulillah wa syukurlah ni'alimillah urang sadaya dina kesempatan anu ayeuna dikersakeun ku Allah nuju dina kaayaan sehat jasmani sehat rohani tebih dina nu ayeuna teh naon jelema nu jembar harta tapi hatena teh jembar hartosna ieu teh sing jembar harta disarengan jembar hatena insyaallah moal aya istilah bahasa lebar da eta ukur sebatas titipan kantenan upami kurang dimanfaatkeunana dianggona ditasrufkeunana dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala yakin ku Allah Subhanahu wa taala dibales anu berlipat ganda asalkan dasarkan urang sadayana ngorbankeunana disarengan urang ibadah. Alhamdulillahilladzi qadara bil jamaah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa astaghfirullaha bil ma'ruf langkung dibayun ngaturkeun nuhun kakersana Bapak Wali anu alhamdulillah dina rasana ieu anu pertindahan ieu hiji aya dina kalancaran kadua dina besuran barokah ti Allah Subhanahu wa taala kakuala tapi sim kuring ngeuliakeun insyaallah sim kuring bade manduk ieu acara doakeun ku sadayana sing lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Karena pengarsa Bapak Wali dan bade kunyari dan bade ibadah. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Abu Bapak nikah ka anjeun ka anak bedes Bapak nami nyiwati kalayan nganggo mas kawin ku seperangkat alat sholat ditamih perhiasan emas 4 gram setengah 4 gram setengah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Rasulillah amin ya rabbal alamin. Wasallaya min jamil khairat bihiyati wa abadalah. Allahumma ta'ala abwaab khairi wa abwaab barakat. Nyai mangga aa nyangakeun ieu mas kawin anu sepatutnya mudah-mudahan senjata manfaat maslahat dunia akhirat. AA abdi nampi salah satu mas kawin di AA mudah-mudahan abdi tiasa ngonggok oleh ngamanfaatkan anak oke mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabalaskan perlipatan amin ya Allah ya Rabbal.
selamat menempuh hidup baru buat Kang Abu beserta istrinya. Mudah-mudahan langgeng menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Kami dari Mojang Pancuran mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Kang Abu. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Kang Abu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru buat Kang Abu. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Kang Abu, selamat menempuh hidup baru. Semoga sehat dan runtut laut selalu lembur. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Semoga sakinah mawadah warahmah. Kami sekeluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Kang Abu. Semoga sakinah mawadah warahmah. Kami sekeluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Kang Abu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru buat Abu sama si tetehnya. Semoga samawa dan akhirnya pada jos pada akhirnya ya. Selamat Bu. Dadah. Saya sekeluarga mengucapkan selamat kepada Tewati supaya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Saya ucapkan selamat kepada Teteh Wati. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Amin.